Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakam khaput kadai kawai ni kimat ki balaya tai hapok ka KHADC. Ya kene kamat lawan ra da UMDC Kamauhati constituency ubak Charles Marngar. Ha kaba ulapan ka jing pensyai, habaya dai bat ka jing don bentalang ka KHADC, habaya dai bat ka jing penbet puat hapdeng ka jela Assam bat Meghalaya. Habakren hapok ka jing dor bartawan ka KHADC. Nakalyang ubak Charles Marngar. Ulapan pau baka jing keren je ukonran, baladep bansoy ya ka MOU, kabalale klem ka jing tip jang ka KHADC, bat ki klik nong senchar. Ka jing kali kalong, hatu om day kis ki rang basnong ki ba ya ki duler kendo. Ula ongru babaro ki jaka kem day ki kendo sorkar, ken hap ban sew khajna, hatu ngim sngaw sen ay na kabanta jongki. Ya kani kamat lasyem benta da uba PNCM, uba RV lengdo bat uba bendu lanong. Haba pensyai halor ka nikaman uba jambor war. Ula ong balapha yangi hangne ban penek pensa ya ka khendau ka siam. Kumbaka long nadu ki long shwa ki manchwa. Lapha yangi ban penek ya ka riti ka dostur. Ngidan hangne ban yada ya ka khayi ka pateng bat ban yada ya uput usam kum ka jat ben riu. Haba phai halor ka nikamat uba jambor ula penken mau baka council lang baka executive committee. Kalale shwa baka sorkar kan sedang banyak keren ban penbej ya uput usam. Ka district council leng baka isi kalabu jeng murlepa. Shisnam tam shwa baka sorkar kan sedang ka council kalade bantaw ya ka boundary committee. Haka ba uba Charles ulong udukot ka committee. Menteri kampo ying uba lakmen remboy. Ulakot ya ka jeng alang haus nem baladem haka baki CM kilalet banya shimbenta. Ula ongru bahaswa baka sorkar kan sa shim yakarai ka bakhaddo lakendat no yangi. Henry nakalyang ka isi kan shim yaki sinjam ha ka bakin khot yaki CM jongki hima ki ba ay yaki duler ban shim yakarai halor ki kamput kamsam. Dagaman sim ka basukya. Dagaman sim ka jingkit kli. Kumunong mikmat bagi paiba kilaji yang Syekini ke yeng ke berkentang berkebadon buram. Kawan rakyat kini ke motion ke baong. Ke rule jong ke district council. Halor ke interstate boundary. Lane di kamput pak kamsam jong ke jelah ke dong. Hawat ya sukemen bang lalong kumudkat jong ke boundary committee jong ke district council. Ngasukemen bangilai simen talang ban ngilai rai haga bede ban penbut penbet yo put usang jong ke jala ke jong ban ngasu kemen ru bagastan jong ke council kalong katkum ke territorial right jong ki hima kabalong katkum ke para paragraf 20 jong ke 6 del jong ke riti simsha jong ke India. Nai ngasolsi pat Mr. Chairman sir Manyui Bau Chief Minister Jong ke jela ke jongi Konrad Sangma Haka statement ke jong ke bola ai haka nyautrek mensisngi jong deu kenai Hapo ke Meghalaya Legislative Assembly haka beladep bansain ya ke MOU Badu Chief Minister Jong ke Assam Kene ke jingle Kalalong Klem ke jingtip Jong ke district council Klem ke jingtip Jong ki kli nong sisha Kumjuru ki stakeholder Haka jing sisha ke state government Kam don hak bat don bor AA Halor ke ilaka administration Ke jing keli kalong manoba issue Yaki dulir Iki pata Hatom day ki rang basnong Hatom day ki siem rai Hatom day ki siem hima Kane ka jingle Ka jong chief minister Kalalong ka jing yuroy Ka jing bom kany snap Bat ka jing pen kanyru Ya ka bor ka ityar Jong ka district council Katkum ka para 20 Jong ka 6 schedule Kapara 3 jong ke 6 schedule ke Krenshai Syapang ke power of district council Kapara 3 1A ke Kedausai ke council ke day ke authority
halor ki tribal land. Haba pai ki altali ki area of differences haribhai. Ni sosi banyo I banadu ke ASTC transit kam kan hap ke transit kam kan hap no sya sam. Hagawede bat ke khana para pilang kata area. Ke statement jong Chief Minister ka ong part of villages of Maikuli kan hap Hamegalaya. Henry hatrai jong ka statement pimpe hagaju ke paragraph. Pinyo ba ka ong in Maikuli area, Momariville, which is adjacent to Maikuli playground, will remain with Assam. Kani kan hap sa Assam. Kumno ka way ka kerteng snow. Kala banong kandiat sa Meghalaya, bat kandiat sa Assam, bat ka kalom jingtak bat ka graveyard, kan hap Meghalaya. Kata gede gede. Katkum ke jingtip ke jonga ke banglayo jingtip kalong bang. Kikat tu kat ni dibenta ki bahap apa kana para ke tem marwet kana para kemlong ipi ke transit kam ke paham kensho kana para ke Dreamland Resort ke playing areas jong ke Yongkuli village tu ke Senong Yongkuli right marwet Himam Lim nang ta ke entire stretch jong ke playing areas ke bahap apa ke Himam Lim nang ta ke plain area jong ke pilang kata jong ke right marwet Imam Lim kalong ke AKA ke basusi banyu I ya kan ke jong bom snap jong ke state government aga jingyalam ke jong Konrad Sangma kawai pat ke statement ke ong berang ipek ke kom ke statement kabla ai do Chief Minister. Ownership of the land will not be affected, irrespective of the administrative control by whichever state gets the particular area. Kawai pat statement, kani ke statement, kumbang laong, kalau ke basusi, hatu ke Assam kan periang ikut kislah apa ke council, nak ke state ke jongi, apa kita kisnong kin hap apa ke Assam. Tak ada kecil dulu. Baru kata mengihang dia kat kum kepara ke besar. Ngidon dia kat administrative of justice. Ha Assam yang ni om ditho kum kisdul tribe. Kum ta kam don kano ke jing yada ki breu ki jongi. Lara ki don ke jing ha ki jaka ki puta ha ka hiar pateng inheritance property. Ke marriage and divorce, ke social custom lene ke kenkur, omdan bergaranti ini. Mano ban bishar, kata kedai kecil. Kene ke MOU kamdan ni ke bakren sepang ban yaga pat ini, ya ki beriu ki jongi, lese ki bahap ki ya ke jaka Syah Assam. Ki ban hap, ya ke jaka ki jongi Syah Assam. Kumta kumno ngin perkhat iki parado iki prasnam ki jongi laga ka jaka ka jongki kan hap Syah Assam ngasip tingi kini ke wei yo ba ka jingtim kan wan ye ka ri ka jongi na kani ka jingle dalai kamla banlong ba ka Assam kan dong kta iki briu jongi ki bahap hapo Kejala Assam. Kakum ke Assam Land and Revenue Regulation 1886. Ke Krenshai baha Assam Pimla Banlong Trai ya ke kendau ke siap. Baro ki jaka kindai di government land. Baro ki jaka pihak ban siu khajana. Hatu ngim sosen ai ki parado ki parasnam ki jong. Mr. Deputy Chairman sir, let's say mana bentuk. Baka Assam kala dan lupa ke plan ke jongka. Nak mendaga khana para ban perlong ke satellite township. Lane industrial township.
Ketrain kanwan hadu bornihan hantakan sejur segi influx. Bahkan poi ke por baka asam kan sekentur seduk bernihan. Kini kalau ke jingma ke bakrau, ya ke jelah ke jongi. Ngasausi bat ngapendrem juri kini ke jingle, habang ipeg na kini ke abstract of the report of the field visit inspection of joint regional committees. Bahangnya habang ipeg historical perspective. Come down ke kapten ke HDC. Come down ke kapten ke HDC hangni. Nipek hangni kini ki leadership nonglang leadership. Nipek nangta ke Jernam leadership, ke Nong Mansau leadership, ke Riangsi leadership. Hak ba ke state government ke itu kini ki hima. Ke list ye ke kapten jong kini ki hima. Kaban lengo pat kalong ba kumno kam itu ya ke HDC ke jong. Kebalong kebor kebah hidup nama constitutional body halal kita. Nada long akan digerukom ngai isyuting bad isyuk kairu. Nak kebentar hindriu terlipat ki area of differences ki badangsa. Kumbalong mentar statement of chief minister kalong ba nalor ki life hindriu terli kisnong life ho terli kin hab hamegalia. Ngate ngam kemen itu ipi. Ngam kemen bang yok lai pung tuli yok gadai tang ka buj ban sim ye kidok song bat kidok pasok jong ka jela ka jeni kum bagi sim ye ka khana para kane ka jingle ka jong chief minister ka bu ka jingma ye ka block 1 bat block 2 ka badai ka hok ka jong ni ngating yo about chief minister you right but kain snap ye ka riti sinsha but yo kedia jubor yaka kane ke jing ka up ke jingma wat ke block 2 block 1 block 2 ke jong itu kum ka council la da long ha kane gurkom imat ka haban sim la ke jong ke simjam kala de ke por ban haban yang teli ke wei so ban mi syakma namar kane ke sarkar claim atatin maaf yang ang pendon kami kane ke kintin kalong kum usuri kup sini lang pra. Kini ke jingja Mr. Deputy Shaman Sir bat ki paradukhat badan buram jong kayem kepenkin mau yang banga haban khaibin ba iman kum ke jing pen kre nak benda ke block 1 block 2 kepenkin mau yang baladi ban seibian ye ke resolution balawan ra dari ba HS la hak arpo turik jong November jong Islam arjata walang 4 dan dari keji banyak dah lupa nam tak blok tu kene ke resolution ke kedausan badai ban weng ye ke notification ke bedatet kalai April kat kendai spark sampai ke party chief executive member badan boram jong banon rak biang ye kene ke resolution le selak ban khat ke special session na ke bentang na ke bentar ke interstate boundary nama bok minat dan sanya ia kena kesokang balai alam dau kontrak sama ngap pendram juri kena kejinglek lendet jong kontrak sama haga jing sisa kat kena ke kamyap ke kamem jong ke jaj penriu ke jong ni umladai ban refer suasa ke district council ko kontrak sama pimtip mo baka rijongi ke don kiriti ki dustur hang ni ke pausai bau isi yang kiriti ki dustur dei na kata kadau kendia penai na tung yo CM jong Gagaro Hills District Council hakibat pada jong Gagaro Hills kila persyak gitu sakawai Mr. Chairman sir habang ikran ke role jong District Council halor ke interstate boundary mengakua ruban keren kendiat akabede bagi disputed border ke jongi jong ke blok tu kendiat sengi akan nyau terik mensi sengi ka asam ke sedang biang bantik surak asabuda kala senaru igisam bagin sa kinong tray
Kidan gini kidur hani ke deputy chairman sa. Kani gede ke surok ke balati akan nyong terik sabutan. Kani gede ke ying trap balasna nak mendaban sa kini gede karna asam. Ke Karbi Anglong Autonomous Council kelasna khadap ru riu tuli. Kani gede gawe ke khadap kebadan halat kli umma. Riu tuli ki khadap ban lom khajana na ki nongrak khamtam mentah ke por sensa. Gawe ke khadap kadai hamau sulding pedeng telek isnong pedeng telek ka bahap aka right nong tung khairim simship. Gawe kadai haka klaus nong jatalong ka bahap aka right nong tung khairim simship. Gawe kadai hapok asnong jatalong ka bagi om ka pabang ka bahap hapok right nong tung. Gawe kadai hapompra ka bahap aka snong umteli. Gawe kadai halat kli umang ka bang panir hi mentan. Bat gawe kadai hasabuta. Nriu tengka sekilo lalum kum ka bai mohol la ne ka tax. Ka baki nongrat jongi ki hapan siu. Om tangkata ka basrusi kalong ki hapan siu sa ka forest asam sanspa tengka gawe ka kali. Sah ki pulit asam laispa tengka laper bat asabuda. Kumta ladau nong umat nakasnong umat wan di sensar samauyong kabay mohol kalong bahapan siu sa Karbi Anglong Autonomous Council kalong Haksan Hajar si pick up kabay forest kalong sanspa kabay pulit kalong laispa baro kalong Haksan Hajar praspa si pick up kalong thang kaman siu Mr. Deputy Chairman sir ngala persang bantu bon gijing tho si state government kam jule ai gidan gini gijing tho amne kawai gijing tho ka bang tho how chief minister kalong hat cutway trick bribe cutway arhajar artway to intervene on the matter related with the inauguration of stadium at Umlaper village block 2 ngala ai ko piru CCM bang Kawai pada kasiti kebarang tho Chow Chief Minister kalau akan nyutrik benai benengkong mendak kesenem arhajar arqua kepada kejingkur kerpat bantu kelari kejing pak kurup UMLA ke Batai Langso Constituency West Karbi Anglong yiki paik haga senong sabut umat right nong tung khairim simship ganiru ngalai kejing tho CM CM ila depan tho Chow Chief Secretary ila ai kepisah kalau ke basrosi kalau don kapor ke bang asabe aki pulit asam aki benai ke babeb abang asak sitayo te blok tu ke bang klemnya tu hangno kumunong yalamu barit ngala persang ring asro tu balada mapi ki para member pim simlam ye ke kli ngatir bangin position tu Karbi Anglong Autonomous Council lembag ki member jongka mendagi sedang ban sampatas ki non tribal ki Nepali ki yok ke kot khendo ki siu tulop ye kita gisan kari gambura ke baki ki ong hakini ki kindiat sini ki balalai ki development ki pentrai man kapor kat bai ki jongi pat ki pensange ke skim MGNRGA lani ke skim sispa sini nadu usnem arhajar arkuwe jongu benai agos la pensange aban ais kisnong di jongu berkebasosi kalau bagi projek mai jaga Karbi Anglong Autonomous Council kalau ke outpost hak umru ke fencing forest ID hak umat hajatalong hamadan umwang ya kita la sanction do CM ke Karbi Anglong Autonomous Council ke surak na untuli sa kompra bat sabuda terdet Mr. Deputy Chairman sir habang persang nasngo dubor bat duk mensim
Ngasngong senai palat yang paradok ke persnam kibadon hati dijaka. Kumta ada kajing paitonot awanra ia kena ke motion. Baka council ka jongi kan pen i ka role ka jongka. Haga bede bat kitain borda di jong. Ban pen i bamangin ngilong kitrai. Daga jinglong trai ke jongi. Ia ndo ko siap. Haduk mentang nampak yo away ro skin. Naga district council. Kebul CM jongi daga baburam. Ila ai ke jingkular away ke session. But campaign iki border ke jongi. Rengam padu jingkremen. Namar pakepoh ke dalam. CM jongi la pediang ni kowe ke project ke Banglabu Syekh ngam atutin bagani ke project ke bangingi mot terni rapi ban pen i ke jing long try pat ban yada yau put usam ujam the deputy chairman sa ngasusi ru ngamban sia ban penpa beginong yalam di jongi hakum kena kepor they praise the government, the present government. Kidon ki MLA jongi kiba praise the government halar ke interstate boundary kebaga result jongka kampenhon ini kebaga kendiat benai mensura ki kren persyak the government dan ru kibalai ai ke kesan kat kini kikam kibaka government kan kipaba jonggari ke jongi POE ke ai ke bejar nak khat ngawer naman kata nak ni jing ke bakentang iki para member kibai ke jonga CM bat iki para khat ba iki executive committee larang nyimlek mentah mentasy kepor kan sedih menginduk ya kahak kejauh pat kebakatu aku aban orang balada ki reu simet kinot ban faikis ya ke government why not this council Nara kireu simet kinot ban faikis persyak ya ke sarkar balai mangi ke district council ngin yang halar ki riti sensya ke sectional katkum ki paragraf ki bala kedau ke baai hangi ke district council ke board ke ikhtiar ban yang halar kita ki nongren margata se sisian pat da kemen siam jogo jing skopya akhir pa ya ke yang berokoi begini simenta banyatai ke bentar bab menemkut tang ke jingetai kini ke isu kumbai long ni mai ke isu jong gajat beriu dan hendak pet aki ikut Islam hendak pelit aki dulir aki bukan lah jong ke district council dulu dah siapa wan kuliah dulu nama yang ini keman layakiran lagi post nem many CMs have come, many CMs have gone, many chief ministers have come and many chief ministers have gone. Bukan di district council, bukan sarkar kilalik kilawan. Layakiran ini isu, kalau isu keba amat keba kia atau kata, bagaimana barok ni asnau kumju. Baru ni asal tunjuk. Acquisition kibabuan baru beralih nak dah kira ni kamat. Terkenal masuk umbar. Ni along the way, kalau dia pergi ke bentar. Jika concern
nakamtak sokar, kadai benong ba la kawan nakapor jong u a ne kawan nakapor jong u b that is irrelevant. Kata kalau irrelevant Henry kawan nakapor jong no berlano kan wan bangin penbaik ni upur harukom kebetulan jimut pembohong ibacat berpenbaik harukom kebetulan jimut endai ban fiong pendep tangkat ban sudah hukum hakapor jong ah tak baik bun ke ban lek ban ye ke bawan dan tahu kumpul orang mubar di banding emotion mo dai ban pek ha di ban tip ha di ban selok ha bat ki di sikong sindro na don kam wat bat ki senong ki tha hima kalau bodon kam adu kata-kata nak bentak soka kadang bakan wan gajing penbek tang sisin penbek bat ke bahun bat ke bayah hak sisa bat kejing sengau, bat kejing kuat, bat kejing long jong uput usam kumba dari menong. Baik, katkum ki provision ki beper dalam bakla. Haka Assam Reorganization Act 1969. But haka Northeast Reorganization Act 1971. Section 5. Nah, saya itu perkenal tu, bahwa upur usam tu pasti Meghalaya. Mulai nak upur usam tu kan, United Kasih Jadi Kasih Kawasan. Te upur usam tu kan, United Kasih Jadi Kasih Kawasan. Reflection yang apa tu? Kadang connection lang tu. 1971, Northeast Reorganization Act 1971, Assam Reorganization Act 1969. Berkunjuru keperaturan itu juga sikit. Kepapau syai bau put usam ulang katkum kalau jindang ke disi kawasan itu. Tehendrai apa yang sebentar berkumpul hapun berkasam pada bijak kita. Langsung kini kalau ke babakla pada kumpulai keren lagi perbekot. Tadi ke puar ke council kan yang terilang gawe pada kumno ban and bawang yang kadisi council kenang banginom syak kenok kumbak kelong minta lada kani ka jinga penbekut hoi kumbakan umubar kijaka ki bakam tuan kam ki prime nang nasa ngamarong nyidu no tendai lada yem nga dan bentalang haka jinga penbekut lese kan jingkeli kelong hagi pateng ke bawan ke disi council kale haga puara bai pendikut pendesam nganam nakran tham kiai bai dei bat kini ki jinga penbai ja prengga Assam man Meghalaya tendeng apek ba gumaong jing umubar hapo khanapara ka shnong khanapara kan apa puasa kata ka bahna alam Mr. Chairman sir hakaju kapor Khamyo ya kanu ka ding menjurlah nakarai nakahima nakadisi council kumno gini sanya ke MOU kumno pin proses cepo home ministry ngadaw sumanong baladaw siya mo hab jimutlang bagayeng ladon kami ka resolution bala kumno bat urge ya government bagamat na bang yai syahmat lada ka recommendation ka report ka MOU hem ka consent jong kirai jong kihima batu ka council kenang makanombu yang ni hakajing ya lasai legisi hakajing ya debat ban settle yung boundary bat ka Assam ngaju pensno na kapor ka nilang hakabakot do ka sarkar baka norim jong ka di banlang mai na ka 1969 Reorganization Act juga Assam 1971 baka peraturan itu juga sectional kenapa kan syai lada kadi ba hab Assam tingin na aku ya ka hab angin tingin ban Asia di namar ba nyahapan lekat kum kaneka kata begini bentar kepada hak konstitusi
jong garinda unjuk haji dei baka siksidel gitu ni kumta besar deputy chairman sir ban ya ga isi ajing kwa ka jong kalom kumpala sukya da u mover ya jing lek jong ka government baril bob ini MDC ban kumjuru ya ga disungsul balak kuai ya ki rai ima ban super and bob ki kemda pan ya ga jing menjur kami Dari bandar yok suai ke menjurang kan. Kalau kita orang ni bahana ownership of the land will not be affected more irrespective of the administrative control by whichever state get the particular area. Karena kan kita kejingung try. Nah saya tak kalau kompong. Wei belah hab asam dah naik rensi. Kasam tu wei belah hab nak kelihatan. Bina asam kita cuba ni tanda kumai. Tiga ini short sightedness. Jom ke government, kalau nak sibun ke problem ya kalau saya legisi. Barang tip, kerana kerja pendek put pendek sam. Kalian tiga kepada kan puai saya ada nipai nak ke legal point of view. Sebab kerja sisang yang pan pensong norim, ya ke siksidil, ya ke 1971, not is 1971 tuai. So sebenarnya aku mahu Mobar kamtang pasyong haka blok 1 blok 2 haka bagi hapan syafong kajina lagi pobo hajar kinong rep kani kata sibun nak kamta kayo kot jong kinong sunong o isu tho makani kan ha makasikan dis jong kaji pendek put ngaso Mr. Deputy Chairman sir Mr. Chairman sir siam baka isi ngatai kan rei ke pot biang ini benta lakum bangindang ka nongrim pasam Nyemong, ya appreciate the government dengan persiang pandai pendekut, ya appreciate dia ka, ya ki officer betul itu tende kaji mutung itu lomba, ban nomklet, ya ki right, ya ki CM, ban di district council, ban shua ban proses syakmat kamtam, syakah home ministry ban air recommendation, dari ban yolang konsen kejungi. Ini kendiat kilong katukan ini poin di bangawan rak. Hari kepor komisi benda kaji sementalang berubah haji ada ibarat role juga district council. Nah kebenda interstate boundary dispute boleh sebut misalnya masalah. Nah tarai ini ketika kepor pakai kaji Mr. Chairman sir, we have to rise above politics. Ini kelak now you politics ini buat kerja menteri. Ada ni le kanu tanggung jawab election kena kita ini bahagian kemak. The sosi paling small na umuwa kejing tambor kejing le tambor wat karbi anglong autonomous district council kekelet no ya ka Assam ya ka sarkar Assam wat tangke EDC jong ke karbi kala benek tambor aduk kata-kata de natrai imat Chief Minister jongi Conrad Sangma boleh ya kene only for political expediency at the cost jom ke jai bendria at the cost jom ke kendau besar kini Mr. Chairman try kene ni ab yang berhenti kowe ban persya ya kene menta hidangnya keren mana yo ke amendment ke schedule ke pentelot ya kene ke diskonsil lada ukledo jom ke serka udah kimo ubo pentelot Natrai nakran isu. Tenas no ban sacrifice ya ke jelah ya ke kendau ke syab. Ban sacrifice ya ke jai pendiri for political expediency. Apa yang kalau kenuma. Nasom yang kawai ini renti ban persya. De kumbala kerpat IM nasmo kejuk kerpat jungaru ya ICM Ketua Burom ba lada karbi autonomous district council kala pan penteri kam development hakicaka ke bangyong dang yonong disputed balai ni district council lang de karpat ICM ki represent ya kasora ku MDC de ki represent ya kerikasi jeni Rusia Temasno kejikit kli akhir kadon Mr. Chairman sir ICM ru panped kilong ukledo jong ke council. Hoi kum MDC ide nomik mat sora kum CM
bidai unong mikmat unong kmi unong jungo unong yada ya kari kasi jadi akari kasi gerokawai kat bakadang dai uput usam jong council kesusunai bagi nomrap jongi halau ke jeng tresitom insya sim khajana hakipor kibam dai hapo hasil onosis council masai na hanging hap yang lang kawai kum kejan meriu tong inum ye ben ye kiki di parado parasna ni besom cekti bicaka support kapur batas tong ini ai kajin kersan ki tong ini le ye inum ye perkat tong menta bani job election ye job election ban la yu ban syakri yu paida legit yang ni ban syakri yu paida ladang na syakri tangi kemendian ke jaka ke bahak ko uput usam hasil satan musuk ngapu ye kemendian ko sul kejima kum jo kalau ni yu nang yang ni na bekit kiamat no ni smosi batang ubiar sub inspector unur ban ketakti ya ubriu ubalami jet tau paita betul mupi haduk kata kebor jila bor ukulir kasar umiar sub inspector lada kambakla mengat unur ban ketakti ya elected representative lada jak wiki jela ngatrai ngam tipsu kai gaban jak dengan hukum kini kiki bopni la thok la pani yang ni apa kai bala thok kacukli du jam sarkar iman dengan semua ingin habis yang berhenti lah ni kipai ba kitrang bamangi kinong yalam mina kijengeda kipai ba khamtam kibasom chekti khapur kibasya thambor man kapor kibasya lebor man kapor wat kajing tristam joki habsu su aye kitu kibriu kibamdan ununo kapor halor joki song hab yang lah kong kayeng ane ini kelet ya ka politik sakit kapor tongin ku ya je bade khamtam ya kitu ki parado prasnam jomi ki badar cek tu bicaka ki besale ben besar nyonbe na song ne na snap tu kran umuva u MDC badar borom na formati na songi ni la fil la ni klemle la kamram bane dalan ya kitu tong so ka de jingket kle jomi baro lai pomot ane bani yang teli namta tadi je lada ki yak ki parado prasna mangke kadi ben ta'lam ni tuan pencai ya ki katu kat ni ki poin balares nagaliang jong moba bat kumjuru da kajin krishan jong ki lainut ki senior member Badan Buram jong ka house kajin kabaning kong ngasnoban ay kublay sibun ya iba Charles Marnga MDC Badan Buram Jungi Namawati Ubalawandra yagani ka mat ka motion bangin yo ya kaban ya tai hakani ka station minta kasi nga snowball ay kublayru kumbang laong yaki lainot ki senior member jong kayeng Badan Buram Jungi i master di Amlanong MDC i master di MCM MDC Namaukar Tentor bat i master RB Lindo MDC jong kamlim ki bala krishan yagani kemotion kabalwandra da member Badan Buram Jungi halor kapang kabenta juga Khasi Autonomous District Council hakabidei bat kekam uput usam jong kacana masa chamansa nagaliam jong boba ulak hamban daga jing skokia hakabidei bat ka statement kabangi yui bau chief minister de jalla ga jumi ula wanra haka session jong
ke State Assembly menhakan nyodrik. Hakabide bat kajing menjur jong ke sorkar ban yasoy naga benta uput usam. Masta chaman sir haswa bang ngan sapoi tidak agar bidai bat kani kabenta. Masta chaman sir kumki member jong kajing kabadan buram ka district council kajuri nga don ban penkema balajit yani dekipat ba bangin nikmat shagani kajing dorba ke khasi hal autonomous district council katum ke constitution jong karni dia but kidan santali ki mat ki ba mangi nginumla ban kya lene ban sukhen deu thala kabaning kong lapha yang ni nidan hangni naga benta ban yada ban penne pensa ya ka khendau kasia ya ka jinglong trai ka jugi kum kijat pendriu trai bang kabar lapha yang ni naga benta bangin penne pensa ya ka sensar ka khadar ka jugi kumbala long nadu ki long shwa ki manswa kabalai lapha yang ni bangin penne pensa ya ki riti ki dostur ki custom ki jumi kiba ni la practice nadu kipor ki manswa lengba ki long shwa ki manswa ki jumi ni dan ruahan ni naka benta banjada ya ka khayi ka patang ya ka trep hapo kani ka kasil ka jumi bat ka basam kade lapha yani hangni bangin yada yau put usam ka khindau ka jumi kum ka chat mri masta chaman sar habo phai sakani ka motion kabong ka bentajong ka district council haga bayade bat uput usam nga supwa ya kaban penken mau nganum kwa bangan poino sakatai ka bukut hendrai nga kwa banten pau ka tu ka ni bijiyat menti jongi kani ka council ba lengba ka executive committee ka pementa shwa baka sorkar jela kan sedang ban yakren ban penbek yo uput usam apedeng ke jela ke jungi bat ke jela asam ka district council lengba ka executive committee ka balayalam da CM jongi ba kita starwa shan kalalong aware lupa ya kani ka kamboda dai da kani ka daw shis nantam shwa bagastir kan sedang kan initiate penyekran ya kani ka kam ka district council lengba ka executive committee niladap ya ka bantau ya ka boundary committee akan rintrek jong atas jong kesnam ar hajar arko hakaba ni member badan buram jongi namawati ibadai
Ubawanra ya kanika mat hakanika jamet ka pamenta ide khot kumba ila dapat kontep syaka yen ka jogi ya kanika po Master Chairman sir nginama pamlen ka jinsisha bahakabat sedang ke state government ke khot ya ke district council ke sini hakam meeting ke beningkong swa bangin saya ya syakmat ya ke jing penkre jongi naga benta upur usa Master Chairman sir Home Minister jong ka sarkar iba lakaman rambui ila khat ya ka meeting haka arpui tarik jong benai Julai kesnan ka baladat arajar arpui haka ba nagaliang jong kisiyam ki jongi kisiyam jongi ka KHDC bat usiyam jong ka Jaintia Hill Autonomous District Council hagaba nagalang jong aru ngalayo la ya gaban ya senran lang niladam ya gani ka meeting bat the state government but they hagate ka meeting ba nagalang jong ka sorga kala entros kala shania haka district council haki hima ilaka bat kishnong kibadan habodar bat kajela asa ba ngin penkre yaki duler yaki kot kisla ba ngin pensisa yaka jing kampur kajongi ka district council bat kungjuru kajela Meghalaya kajogi bat day lor kani ka nongrem Mr. Chairman sa nginumla banlen ya kajing sisa ba council lengba ka boundary committee nilaya shimkia adu kata-kata la Southly ki meeting hapo ka office nilayo iya ka bankhat banya perkhat tanor uput usah kawai ka meeting nilale syaka district headquarter jungkari boy district Nongpot kata ka Frederick jung Oktober Senan Arajat Artway hagabang nilakot ya baro ihima ya baro kirai ya baro kikli nong sensar jong kishnong kiba dan hapo ka jurisdiction jong ka ripoy sektor haga jingalam jong UCM jongi naga benta bangin yatai para mengi haga bedai put usam jongi Shisen nilayo ru bangkot ya ke meeting jung klik nong sensar hawes hasil anong stoy kata ke khat atrik Oktober jong kesnam arajar arpuai hakaba hakaju terukam nilayo ya kapan yatai yaki mat kibedai bat kajing kampur kajungi naga benta kajela kajungi Master Chairman sir lengba kini ki meeting ka district council lengba ka executive committee nilayo ya ka banlum banlang ya ki duler ki berem ki beja na ki kli nong sencar ki jongi Sim ilaka ki saudara ki rangba shnong ki saudara shnong
na baro saudong naga ribhoi sektor bat kumjuru naga west sektor bat ngidap daga jing snowman bahagani ke jing penkre ke preparation jongi baka sarkar ha basdang ku bangalaong kala shania bat kala entras ani masta chamansar nilala ban kompai ya ka report kapapura kapa ngisno kemen ban ong ba lahnyo kausnan kan sadap kene ke district council ke jami penajun minta muslim denrei lengba kiri ko jong ke council ngem shum yu i bakadan ke jing shim ya agar dei put usa badai hakani ka kinti ka pemerintah ba the district council lengba ke executive committee nilala banwan rakyat the complete report halor ke jing kamput ke jungi naga benta ke jela Meghalaya ke jungi namar ngiju ong bat ngiju yai ban ke ni baka jela Meghalaya ke jungi nadu ka sedang kamdan yang put usah tenrei ke district council kadang yang put usam namar ba uput usam jong ki hima ki jongi udai uput usam jong ka district council bat ya kani ke report bal kompai gabang ni berkat bakani ke report kadai bandan haka library jong ka council kabaki patang nang ni sakmat kinyo i yaki jing shisha baro haka be dei put usam ubangi ka council ni yang yaka nongrem ringkat bat ki hima hijung aka khatsan trek jong bunai December ar kuai aka meeting kabala penbaik do chief minister jong ka jela ka jongi ni layo ya ka ban submit ya gane ka compile report kabadan ta haka ni jong isi yang jongi kabala si member ki jongi kimpat ni gane ka complete compile report menta ka de sini kabat kinyo iya kani kan dei ka kot ka badan kam apok kani ka council ka jogi ni la dapat submit syaka sarkar jela baka sarkar jela kami akan baik diukur usam bat ka sarkar asam masa chairman sa Henry kalong ke kaba pinpindip yang ba haka ba sorda dan sesim sendan ya kerai kaba kabdu kumban suong la kendak mo syarut ya karul ju denrai wa kataru kumba ngistan na kaba sedang ya kan nongrem ka jungi abang ikam lu putusan katum ki duler katusla ki babet babyang ki rem ki baca nentu ki posnan ki balalek no ingat skam ba nakaliang jungi executive committee ngin shim ya kasenja hakaba ngin habban khat yaki konsen hima konsen kita kiba ayuni ki duler kiba pensisha ayuni upot usam bangin yo ban kren bangin yo ban shim
ya kirai ki bakhatu ki jugi halor ke ni ke kamput ke kamsau master chairman sir ha ka bayadai bat ke jing pen pau na kaliang jong i moba bat bala krishan ru daki MDC badan buram jong halor ke jing tai ke surah daga asam hasabuda bat kumjuru ya ke jing penyeng ya ki tolkir daga Karbi Anglong District Council haki port jong ka District Council kajungi na kalian jong ka isi ka sobha ban kerpat yang mobar kembala kerpat naka mi kebetulan buram jong di Mr. Chairman sir ban penpoi yaki dokumen syaka eksekutif komiti nang bakam yo ban sim ban le ya kebetulan kam kumba dagam snowbudong le bapila penpoi ya kawai ni kijingto agan nyotre ku Januari jong kesnam arhajar arpua kaba kejingkerpat jong pi kumpu MDC concern jong ka boda bantu kelar ya kejing syak kurup UMLA kabat langsung constituency West Karbi Anglong ya ki paik hagasnong umat right nungtung Khairem Ship Riboy District Block 2 Nagaliang ka isi immediately ngila shim ya kan ka kam but ngila tho so chief secretary jong ka jalan kalaya pau untuk kelar haga bidai bat kan ya ji persang ban tombor nasaba master chairman sir kita kidai ki kaptu kan ni benta ka bai CM jungiru insa yo ya kaban shim bantu sai hakan report nagaliang ka junga sajisen pot ngesno pan ai kublai ya ka ying bro koi na ka benta ka jingetai kan kamat ka dankam the interstate boundary Wanra the MDC badan burap Master Simarga na mawati kublai melaban ai assurance ya kwa ro ban yaso ni ko por le se nadalong le CM developmental schemes na kabanta kaboda ke jong ba mangiru ngin pen I ba mangiru ni long try don ka bor ndi tang ka Karbi Anglong Autonomous Council ba hangtang ni I kan ba mangi ni tray ban gile I na kabanta ki paradok prasnam ki babon ki jingkran na kaliang jong IEM ngasmohun raitang kini ki points ki ba kadaw mentang ki mengadang salut dia dengan aku boleh IEM ngai la tristom sisa di meeting ki babon ila elek lang hari boy yang ni council mani show meeting ban perkap ditang ko ke bas kursi kalau baik stand juga council ya hok ya kiriti simsha lapan ken dau kli du jong ka jala ka jong chief minister badan buram jong ka jala ka jong halor kani ngakwa session bagaliang jong si se ikan pau ni ki 80 steps ni kat kini ka jing bom ken snap jong kani ka soka ka jing alam jong chief minister ka council kan ne ayu mentang ki pai ba kin pai shangi minut nem kari ka challenge baladang ngimnot mentang ngin yai syaran kat banang ni maka ta sisien ayang kini dekat sokya maka kerpat ICM badan boram jong haga bede bat kini commotion ke bangora kini kesini kita gini gitin bahkan dia sisien pak Mr. Chairman sah di bangga kuat badan bang pok cokoyi kulish Haka peningkong na soban aki blay kerpang yau mower jong kani commotion ba Charles Mangal belum MDC jong ka mau hati di belawar ra ya kani ka
motion ke bakerpang sasisi ban ya keren halor ke border issue aku boleh ki member ke badan buram ki boleh simentalang ini iba biam lanong ba pian sim ba kumjuru iba arbi bindo nai ku boleh ru kerpang yo iam jengi jing xiao pala ai ya ka jing pensyai ka bebenyak bahan kumnoi ka jing ya dan ti jong ka isi ha ka bangi le bangi keren kan ka kam ka bangi om ka boda isu han retang kan biat ngasukwa ya ka ban benrau halor kan ke isu ka badan kam bat ka bangi la jukren ru nak puas ka puas ya ka ega rule ka jungi kum ka district council hak jinge de bat puksa ngajukwa ya ka ban penken mau ya ka statement ka jonga ka bangalaan bagata kalong balada kalong baka jing pendek pun apa deng ka azam bat ka megalaya upur usam jong ka khasi state jong ki khasi state udah upur usam jong ka autonomous district council but upur usam jom ke autonomous district council kunde banderu upur usam jom ke state lagi kata karikan nongrem kabang ya keren bang ya persyong rem nongrem ha bang ya keren ya kejing ya pendek put bang ngaju ongru baga state Meghalaya kamdan jaka apa bodoh ke district council kamdan jaka apa mereka cakap kadai jom utrai senang trai muluk bat ya kabar pek nakmi dah diklik sejak ki belong ki sim ki soda ki lendok ki bak pek ki bak mi ya ki cakap kita hakimi ki cakap tenang tak kadau hakasin jam ka baningkong kumbala batai iam habaka sarkar jela kamu ban penkiem biang lani banyak pendek biang yang dia keren kaput kapan dia abuse ke jom ki kot islam ke jom ki map ki bangi dah ki documents ke bangi dah Andrei Shua jom kataru nakaliang jom kan isi ngilah form di kepada komiti kumbala report but they tangga ni ke komiti kabalala ban handover lani ban IT ya ke government ya kan ni ke report kan ni kalong ke report kabaka jingben ka jongka kalong kak kabaki dekat ke komiti kila tresito ban lum ban lang ikut Islam ikut dolar bagi kijing thok paro ang bade kani IP sarasaka kum ka reference aga jinga keren dan penting tingin no me keren su ia kata ka benta na mau ia mensa sekolah pensyai teringa kwa ban poi pe sya katuka mat ka bang ia keren menta bagata kalong kay ka jing sgau pat ka jungi kum ke council halor kan ke MOU kabaka sarkar kaya saj apa deng ka Meghalaya makasa ya kaba kala de ha yu syakabum ladang am bakla mentaka siu siam ushim minister jungi uletsa delhi banit keren halor kan ke ka jingkeli menta yani kum ka council
langin menjur ne ya kan ke MOU kata dia jikeli ke ba ihaban bu ngimpat yo ke kopi jong ke MOU 4 place tu ya ka la kalong ka floor jong ke yen assembly ne ha ka nu ka public domain ka bang yo ke kopi jong ke MOU nama kadang long confidence dan rei chief minister jong ka state ulai tang ya ka statement ka ba ulai hapo kayen dorbat hawan Meghalaya Legislative Assembly but habangi pe ya kan ka statement iba kidon katu ba ni kimat kibangi hapan itu dan mereka ka ba council pa ngasno ba kum kai council ngile menta kum bangalaong ba kacaka kade kajong ki kli nong sansya umpat ba ngathara kat bahaya gi ya ka bangin khat ya ki kli nong sansya yo bila ya menje ha ka jingnya jurip haput yo bila ada ai kata ka willingness ka jongki bila ada ai ka concern ka jongki bangi kuat begini disaka pinhap no seasam lah ni kini disaka pinhap ni kan oi kum ganuksa mentaka singlayo pedang yang mereka city now acting chief jong ka himamali ubala kuat yang kum council ban intervene halo kan ko apa penpau hang ni kalong ba kim sultanat lani kim hun ya gani kam ngasuh kani kalau ada galati council bang iru ni haban khot ini ki masa banyak kerensa namar ko makapau ha gani ka haki jaka di bahab haki jong acting chief jong kelima mungkin kidon hadu santeli jaka di balap kat pun jadi kau biu, kila hal tak sah. Katem marwet anak para, kapaham kecok anak para, kebadan kita ke Dreamland Resort, ke plain area ke Pelong Kuli, ke Raj Marwet Melim, nanta baro ke plain area ke Makuli Ground, Raj Marwet, plain area ke Pilang Kata. The entire stretch dong kajaka habara pathar right norway ini kajaka katung benika statement la peniba la asasa te kum baka pa kalong kamu ba kahima melim kamhun ya kan de manu ban intervene kamunju te kamut ka syong hangi ka council kum mengilalam khamat dia jadi jumlah bangi ban susah ya pan sengap ya kasur jong ki kli nong sita kasur jong ki trash nong bas gawi ke bangalam hagani ke jinge jurep pun namar hitip baro bagi basyam masa haki borda kimde ki trash kidi nong songwa ila bande giwi pagi jai bande kumnu ki nong songwa kin ay kata gawi kat konsen ke jongki lada utrai umpara lada ka jaka ka bahau himanong sepung sim himanong sepung le siu kam ai tu menjur kumlu tu briu bo syong hang tu pat belong tangu nong syongwai bakin ai kata ka willingness baka sarkar kan syung snap tangya kata dena tangada ung snoba ngin hapan ya syim ni ka jingket kli ban persngau biang sa kasorka mangiliyo biang ya kini kicing bomhun nakaliang to kitli nong sensya halo kicing ade baki kat tu kan kicaka halo kicing kan tengah so ban nakaliang kicing kai sisyan sa khat no ya ka jingelang
jom kini ki clear nong secara baru jom kini ki jaga di bahap apa kini ki neutral ki area di badan kini ki differences di hadin jom kata le si ngin sampai kai karai jom ki but hadin bagi la sim karai ngin sampai snow syaka sokar lani ada dan kam bangin khot lang yu baru ki khot jom kai yang ru bani selok lang ya kata ru ngin le te kata kalau kowe kaba ya dai bat kajing keren jong u MDC na po mau hati ngasno ba ka long ga e ka ba ni dai kum ka council ban ya hai khmat dam syagani bicara hoi kum ka nong rim ka jonga na du mensuahi ka long ba ipo kini ki session ki baladap pembalapan kan mau dari member badan buram na beliam hoi ngamde u CM ban perkhat panggil ke jong konsulsi nah ban perkhat la barok di konsulsi di bahap ko ka kani council ya ba pitek ya ka kom trikam gejongi ya ki aset di bangila ban penhe sikiwe ki jakar yele lang kai te wat hakapor bang ya kren ni ka border issue habo MDC na rambrai urias ke problem ko lampi nah kalian ke jonga ngalale ngalai kan snaya ke tuka outpost kapok lampi genre kumbalakular MDC na rambrai por ban penyo e saka genre hadu minta ngasusi ba mat mo pat sedang jadi sya nak kalian jadi council marmar na sanction ia ka visa ka balai pula ban snai ka polis output kapok lampi kebalong kum ka we ni saka kibaya don ba kejinga kaja khap ternyata kana wali jika dai begitu projek ke jongki ke bangiong bande angki apa ke border nah kalian cuma ada bu jenggot dan dai tip hi kumbalong mentangi pat yo ya ka bisa apa dai ban yo nah kalian ke sarkar dengan tarai tamsio itu sangin si syonglang dari si ban rai kumno bande akan kom ban ya trailang nak banta ban wanra ngasngo ba kajing penpau tu jong member kajing bu jong ki jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council ya gini ki bat ngala keli na u MDC badan buram la gini ki giat la penian ha ku jaka jong ka council ka jongi ki bahap po ku sam jongi long ho oi tela da long kom ta marmar nga ha ong ye i Amit Shah ka forest la ni jong ka revenue bala kumnu pada teringkat kajing konsult lang badu MDC bangi ru ngin bu lang fikir hak tu saka ban pedi bangi ru ngidan ka authority hak ini ki jaka ki bahap apa ka council ke zomi kata kalau hoi kam dadi ka gate bangin ya krong dan rai ka penpau tang bat penpau ya ka present jong ka authority ke zomi hak kajing dei ban ya kedua bat kini ki CM jong kini ki we pat ki district council hoi kadon ka kenhun ka ba lai lam khmat dai ba PNCM kum chairman tenrei ka ba shulong hi dahdu menta na kaliang jong chairman bari 4 IT tu kaum dengan harai lada ila na ibat penbek ban khotno ya ka meeting nang ban jiet no si kinong ket kam ki ba no yalam ba kamai dena kaliang jonga de si mong si simlang ki ketli ban ya kendu lang ya ki siam ha kajing sya ka sauterik ki lafat yang aspo Karbi Anglong district dan we function ya fat sibgas nga den rei na kita wam la tiar ngam semla ban lej den rei ngana perkhat ba ka tusi ngan se kendu yo siam jong Karbi Anglong den rei haka arpulai tarik jong ganika jong ni benai kadon ka program bala pendek ka bodu Autonomous District Council dan si hak tu ke program yang salah ban kendu in senang keren ini tom nang banyo ban penklan dia ke kendu jong pinong yalam jong District Council baru di badan hak ni ka wi kejungi je ngarai nila overload ya ki points tiba nak kalian ki member kila raise ingin ya persang ni kapan ya terilang yang isu but pembegalong ketika boundary committee ke ba nila form tu ngimpat di notify
te lada dontam la sing safat yang tu ke boundary committee banyak rai halo kan MOU ke ba tersokat kala pen ditang-tang akan yang kesonga please sebut Mr. Chairman. Mr. Chairman sir, season ngayang man ai kublai CM dan borom jong halor kini ki jengkula bela ai kemat jong kayeng di kenang ba kam kanom Islam sudah ni jeng ai semua CM tanggawai harga bayar dari but CM jong ke kadri yang long Autonomous Council malah dangi abah du bani kendu pi jela lalap bakut ke por sensar di location jeng ya kinong rep jong kalong na em lo leseng so ai jemut la da su tho no nang yai na bajing tho so CM man pat sange gini gijing krong namar bakat kum ka agreement ni both side Meghalaya and Assam kalong ba i kaladun ke agreement ke ba kila i kendu no ke por de kamtam gini gijing ke japut dan gani le kaladun ba gijing keren ba back long ban maintain ya status quo di hanor kini ki ai baro la sen liang CM jongi la banak tho kenang ba kinum safar kinong rep jongi ke tangi ta ko de sibone sai simpat CM jong Itu nomor report lah yang tak aduna. Kadang sawi kemudian ke ba laura di ba BM nanong. Dia ni sesimpat ada hadian pan. Dia yang tak the house adjon hadu por arsting sembiang ni. Arsting ya. Ha? Sudah. Ini kayaknya sono ya kedua biang ni arsting na Su keli ai moba kat no minute isimpor tela da imsim Islam tengah tarai ngnya pendap no kata ibu bubar kemala ai per kasan ni bola ai bubar one move em namang ngalas tu pasaport layai kada mu syuru biang tambah ngan mu tang kendiat jadi apa 10 minit ne biang kendai ra nyu apa anda ke ong po 10 minit kebiang betul itu naga jinya menjolong juga yen mentah dan commission maura di ba biam nanu Mr. Biamanong, please move your motion. So, Mr. Chairman, sir, I beg to move that this House do now discuss on the central Swabit land service scheme relating to the state of Meghalaya in view of the fact that the Khasi Hills Autonomous District Council has no authority to handle or authorize survey parties to enter the villages as proposed in the scheme, land being under the jurisdiction of the village Sabas and individuals are the land owners. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, mentang nilai keren jaga bentang WD narut bodoh sudah kani itu kepada donut ha pedang sana kani gambar siu berserut siap boundary dari bentang apa pedang bah hamal siu nama Malaysia ban pura dang na siya boundary nila tur sunan how do know kani ketika scheme yang सरकार India kaba niya kena urut imat mentah dan kumba urbanization tengah ilawan di way officer juga सरकार kepala ikendu yang ini urut KMC hanti apa conference hall man kena ni scheme Swa Midwa, saya berkenal dengan jenjang SVA, the scheme implementation in the state of Meghalaya. Ada yang, but implementation in the state of Meghalaya, ia kena scheme.